Бастыха театра. Тыгынчы тоғыз сүйіз сүрбе 5 сыллаға алтыне уыны хеттес күнігер Николай Неустроев кухаган тыын ден комедията туророллубут. Ол ден саха театры түріттеммит. Бастықы директоринен поэт, драматург Анимпадис Сафронов алампы үреләбит. Айынскай Джулурьер Нюргун Батур туярма коа айымнылары театр сценатыгар туроруллан театральное искусство саңа тыгымга тахсыбыт. Тыгынчы 934 сыллаға театрга Платон Айонскай атын иңербиттер. Тыгынчы 995 сылтан академической болбут. Белеген саға театры Орджоникидзе улысыдыгар турар. Сүйіс местеләғ атчыгый залы 2 сыллағыта алампа залата ден аттабыттара. Орут алампа салайыр кемигер саха театра Каландаришвили улысытыгар былыргы храм жетігер үлеләбит.